Pakshade impam uibamar uibapau khara update tawjare. PFI office sam hianbada red chathaduna mioi chama ki mathakta phare. PFI ki Manipur da leiba mafam ahumda NI na red chathagre. India ki tongan ba state tara gom doita leiba Popular Front of India PFI ki office sam hianbada ngasi National Intelligence Agency NI na red chathabada mioi chama ga sumna mangarom phagat khare. Manipur ki wanasu NI eta Manipur police ka khusamnatuna lilongi mafam ani amasong mai Imphal ki mafam amada red chathage. Maduda che sang khara phagat kre haire red ase ngasi ayuk pung hombrom ta padagi horaka nubit jungba pung taragani thoi phawba chathage. Maduda lilong bazar da leiba PFI ki office lilong da leiba PFI Manipur State Branch ki secretary gi mayum amasong mai Imphal da leiba president ki mayum da so NIA amasong Manipur police ki apun ba khutpu amana thiba homba ki thabak chathage. Ngasi grade adu hek hobudagi loiba phawa PFI Manipur State ki President MD Abdullah Zen Secretary MD Rafizuddin chu yahon ke NI na fagat kiba si asang singki manungda PFI na sillaga pangto kiba meeting singki resolution coffee sing PFI Manipur State ki Zen Secretary MD Rafizuddin amasung President MD Abdullah ki Aadhaar card ki photocopy amwa Punjab National Bank MRB amasung SBI da hangba account sing ki passbook amam laptop ama press note ki photo copy sing PFI ki constitution ki photo copy sing phan sing tak pa cheron sing ki photo copy sing amade mobile phone sing ba yauri red adut loir ba matung makhatana investigation loitri forward kana amada sangan dana ba so launch laga loinana so adu ilong PS ki osida khosinaram ke tungdanga si ki NIA ki red adu ki matang da PFI Manipur State ki President MD Abdullah Chesam na permission dahai ngasi ki NIA ki red asi ahing ki matam da tawbana miyam da sarang na ba ma phawalle PFI asi India ki mafum punamakta lairi Manipur da lairi ba PFI ki pansing asina su logi wang bada thabak amada tawkhiba laite PFI asi miyam gi yaifana da thabak tawri ba lupa mani asum bagi makta lebli ba lupa mani mangna hai NIA ki kangbu atuna PFI bo ikai khumna ba loina na red atu mafum fana sa thage PFI ki meke dagi su NIA na pamba wang sing ki pawkum phasana fike redasi makhatana tawkigani abo wafum NIA na thamlamme ngase PFI gi ramakta miyam thawfirak tuna apan bagi masak upi bagi thamak miyam gi laman ton sinjare ingjik pa India amaki dama aikoi punna khusam na rakam banglom da sangsin minase NIA sulak sanu asum bagi mamang da punamak mai thigani friends na phangba pawgi matungi na ngase gi red asi Kerala Maharashtra Karnataka Tamil Nadu Assam Uttar Pradesh Andhra Pradesh Madhya Pradesh Rajasthan Delhi Podisari na singba state amri union territory sing dasu sathage ningsing ba yabadi hoki ba kumza lising ani taraga tariata NIA ke maike de ke PFI asibo thingjin binana ba home ministry da aiba serol pisin ki balai khrabane PFI har balu pasina lining ka mari laidana India da tangdu laita handana bagi phibam ka amrum sagali abage maral NIA na se ki bane loina da lupasi ki lusing po eramba mi ka sum palebak singi extremist singa aset pa mari leina ba mioi singi ana phangbo ki bane NIA na phongdor pagi matungi na lupasi Kerala Tamil Nadu amasung Karnataka da yamna mapangkal kanna salaire loina lupasi da bomb export amadi intelligence wing na singba salaitun lai haire amarom da PFI ki lusing ba P koyana phongdor pagi matungi na lupasi identity politics da tha jabal lupa mani adobo kaidong nung da to khai tanar ba ki thabak pai khat palaite lupasi ki thawmi sing da training piriba asisu masamu phana laina na ba made masa ngaktok sada bani haire makhat arakwa atopa pauda ima sing tariba P ki pap se minister na puga bane konai sida sahi ke agi mamang dagi yu amri mai ka bachinjak makhal sing thingna ba yamna wada hona tuna lakpa do senmilon khara hengkan na bagi namakta lainga kasna state as the yu legalize down na ba phirep loriba asina konai ase ki ima sing ki mitta ki tariba P as ki pap se minister nongthom aperen na soida na pugani aina all money for women social or reformation and development samas na pi samas ki president Asraman in the phong dokre Lampil padalay panupi sa maski office da ngasi permission ko na ba amada lubas ki president ti Asraman na hai state asida sahi ki agi mamang dagi yu amadi mai ka bachinsak makhal sing thingna na ba ima sing na asoba thodang lautu na lagle atoba Manipur laika kasna andak ima sing ki amadi miyam ki wa amada ta na senmilon khara hengkathana na bagi dambak yu legalize tawruk pasi khwaida gi lebak thibani lebak miyam gi mayukta minister MLA khara khana yarga yu legalize tawriba si asumba khongtang la Ima mayam na sahi kya gi mamang dagi wazarak liba si lenga ki sel khara kana na ba yu legalize tawriba asida kok na ba ya kadra mangna hai lenga na yu legalize tawna na ba makan thi thok na hona riba asi kari gino Manipur hiram kuding da kudong cha da ba kaya mayok na da lai riba lebak ne afabada ki auraka khwai dagi fatra ba ma di kudong cha da ba wafam sing dai na da Manipur ki maming pandaba tang bane
अफब मैकेद पुरप वफम खनरपद मणिपुर के वफम खनरप लेबाक लेंगक मपू मियाम पुनमकी ममाइने अतो फतबगी हिरम बांजिन थाबा हाइबस्ति लमदम मसीदगी मियाम इकाई फिरुकदगदौरिबने मायकब चिंजाकना मालेंगी मफम क्यादा पाक्तकना सोखलकपदा मणिपुर सिंग लेबाक असिददि वफम असि अदुमक लुना खनरमगदबने मणिपुर सिंग लेबाक असिददि वफम असि अदुक लुना खनरमदबने अदुबो फतबनी बु हारबदि मितौ तंबद मंजिन थारिबा मणिपुर हेक्तमग यावरगे ngasi sahi yangkhairong gi mamang dagi hauna lamdam masigi miyam mayage bachinjak yogi awa saitheng hanjin hanjin lepa leitana hak thengna duna lakhrabane yu namaram orga miyoi kya gi ponsi laman khiba ki mathakta makhal makha kya gi leina kya na handune imong kya lairabagi awa fam ta tan khrabane yu thakpa ngauba nupa kya gi jaifu saitheng na napi oibi kya angang kya nama soinai hanba asogapan thogan badana tana wakhal leina handuna lakhrabane Hausu kudong tiba sing mayok ladun hinglibani imong manung gi wofam dana tana yu thakpa ngawbana kairoi lekai amadi leba khunaida makhal makha kya gi kudong tiba saitheng piba mawa mapuroi ba kainaba mapi mapa leitaba angang sing gi masing hengalakpa mihat mifun kya dong makang dana thogle oirakliba fiom sing asin iram dam manipur asi nongma gi lekha thalibani haike Pimam sing as iyang dana kumjali singa makasapan marfu drama thoida manipur liquor prohibition act sem dana manipur da kimai ka ba yu thingna ba kan ba Taudang lau duna laki miyam nasu mata maduki lengak adu bathagat ke. Atu barun belalun itik huran pot yun tauduna watana sanjam tan bapamba miyam leibak kunai mangla basu sengkau tong tabayade kan bamyoi kuzo karana manipur bo. Dry state lau tok pagi mayok da yu legalize tauna da buwana duna laki. Ngasi su lengak wai singbu tamai na buwana ba lepdri madugi mahi da ngasi di minister en bedena yu legalize tauna da ba cabinet ke warep lau lakbane. Yu legalize tauna da bukwari plawriba asina tongjaga thoriba asi lengak mafu lalol itik chauna tawba singamade chanjam paiba singni haibasi ehoi khuting mana khangnarabane miyam da namthak tokna da serol warol khara thoksillaga mayambo mayakaba sincha khipak to luphallaga hatongna da sinba thausinne hairoi da bagi maram laite mamanga dagi sanaduna lagliba liquor prohibition ek asina yu thingba ngamdrabanina legalize tawraga foba lambi da puraka thoribani haibasi apikpa angang ge wakhalne Mafung pada balenga ki thau bu basingki wakal kan bawat pa thawngni hana lawi kunai asigi mama oibi kuting na yogi awasa theng mai unarakpa sahi masing yamlakle isai su sing yogi ipak ta una langthan ta balambi yat pa habasi ima sing hingliba makhaya bangamloi lenga thau bu basing na income khaki khan bagi mauta lamdam masigi miyam gi thawai sing gedam khan pham thogi lenga da lawi ba yu legalize taw bagi wari pasi athoba da handok trabadi ima mayamna lamdam masigi miyam gal loina ahorok tuna jun tara Nipan kumpa thautok thorak pasu yai anu sumhana makhatana phongdoke akanba khongjang changsin da miyam sem sabiro SDDCM mitai yamati mitai furupta chalhallo haina sedun trap demand committee na lisang sina chathaduna lakpa democratic ko khongjang singda lengang haujuk phabu wafam amata phongdok da basi democracy bu khongkong na bani haina lawe maramasna bhayu langpok gyawba akan bu khongjang changsin da miyam sem sabiro an SDDCM gi jotuengi convener namai rakpam adis na apel tawrakle Haukibagas kun gataruk tagi hauna SDDCM na sintana leptana satharakliba wakat mifam ki saruka poina gase kurai choibam lekai uwangkai kunok da pangthokiba wakat mifam ka marhi leinana addition na makatana hai kamidia sin le sangsin democratic oi khongjang sangsin tona lakpa asida lengak na tumina laisiliba se mai ulangpok yawba khongjang sangsin lakna da bache pau thabani haina lawe marmasina lengak na pamliba makhal ki khongjang asi lakliba October thakai da sangsin bahuragani marmasina pm na Khongjang asi gidamak sem sadu lebiru haina mangna makhatana haige mara makhatana hai furbasibo as list channa ba state lekang recommendation tharakna da basu center lekang na kyar khangal khibalai rabane ato bhaujik phoba lekang asna socio economy survey report amadi ethnography report thabi dana leiriba asi yamna lebak thibani haige kangpokbi da BJP ki activity sing pangthokbada CSO singna athingba thamgre Haukiba September taraga darukta Kangpokpi district ki manung chanba Kangla Tombi orphanage maya da truck lalon bani apamiu amapj YM na mapai ganta nomaina kaptuna sogan kiba kamari lainana Kangpokpi da namit mari ni suna BJP ki activity kutimak thingjina da pangarang Kangpokpi ki CSO singge waiba mipam na warib laukre Kangpokpi ki CSO singge mai kedagi Kangpokpi PM na karigamba event amasong function kudimakta BJP ki MLA minister amasong party asikulising basing invite tawtana bakhan kre Haukiba September taraga darukta Kangpokpi district ki laikottage Mangmin chai kebjen kawwa amaba truck lalon bani anabaral siduna Kangla Tombi orphanage maya da BJYM na mapai ganda nomaina kapada sogan kiba tawdok adugi mayokta Haukiba lebak pupon mita wakat mipam sathakraba matung da ngarang Kangpokpi gi oiba CSO singi mipam na wari basi laukibane
CSO Kangpukpigi spokesperson Thangtilen Haukimna haikibada BJYM na sathagipa aina jadaba thawngsing adugi mayokta amade village chief amasung mafam adugi organization sing na issue asigi matangda demand tawriba sing sarkar asina waroisin purakna bhona bagi mahutta kari mata thawsadana laibagi dambak issue asigi waroisin purakriba phoba Kangpukpi district BJP ge activity sing thingchana bagi wari basi laukibane Kangpukpi gi miyam nasu kariguma function amasung thawram amada BJP gi MLA minister amasung party asigi lusing basing invite tawdana ba khangan gre issue asi customary law gi matung in the democratic hoiba mahong da protest tawba loinana afil tawrabu BJP gi government amasung bari lena authority ni issue asi waroisin purakna na bhona bagi mahutta kari amata thawsade Nagalammarom dana Laikot area ga dongmai kapagi thawdok adu drug lalon ba masel kamna bani BJYM na nate prem Augiba September taraga daruk da Kangpukpi district ki Laikot area da BJYM gi thawmisina police person single lona drug yon ba mioi sing police person single oina da drug yon ba mioi sing phaba chalubada khangau na thokiba nongmai kapagi thawdok adu mafam adu da matam ka adagi maning makha tamna drug lalon dana lagliba makhoi masal kamna bani BJYM na nate BJYM ki thawmising nongmai paibasu yauti hanagasi BJP Manipur Parties ki office ta pang thokiba baugi mifam amada Impal Central District BJYM ki President Prem Khetri me un haikre Impal West District BJYM amadi Impal East District BJYM ki thawmi kyana sarugya dona pang thokiba baugi mifam adu Prem Khetri me un makata na hai Waron drugs ki khongjan ki saruka mo ena BJYM na Manipur person single loina Police person single loina da drug yon ba safa fana da basangsilaba khongjang sing khunai asigani Kangro Phurup ki khiana ba thamdana changsilaba khongjang asi BJYM ki nate Aukiba September taraga daruki nongthel pung bari makharum taba matamda Laikot area da leibak ke orphanage village da drug yon ba amasung drug safa faba sanglo bata nongbai kapkhi ba do makhoi drug jon ba masal kamna bani namida du da akhana ba paw uma phong badagi BJYM da district police nga khosamna du na mafam adu da sangsilabani namida du da han po ena sekmai dagi drug sinaba angang ani fagar ki angang ani du na haidorak bagi matung ina makhoi ka loina na makhoi na drug long da pa mafam adu da police commando singka sanmina ki namida du gi tawdu adu BJYM da police commando singka loina na sekmai dagi mi ani adu faraba matung Laikot area da leira pamatam kya gi mamang dagi drug la lon du na lakliba mioi sing adu faba sanglubada chalubada makhoi masil paw tamlabadagi drug yon basing adu masa kanjana pa makhoi masin kamna ki bane BJYM ki maike dagi kana amada khulai pai ba yaude adu banamit adu gi thawdo adu de state si drug thingna ba BJYM da sangsil ba khongjang asibam yam da lan wona da ba sangsin ba khong thangni loinana baris bo maral si du na BJYM da sangsil ba drug thing ba gi khongjang ba maring alana da ba sangsil ba khong thangni Maragasi da BJYM da drug thing na ba sangsil ba khongjang asida Sibsena Manipur State Unit ke juching na saruk yagani aina Sibsena Manipur State Unit ki President Tombi da phongto ki warol adu ikai khumna pa loina na taram ro ogi aina BJYM ke general secretary AC Jefferson haikre laigak na hablak pa anuba chairman ki order challenge tawrubagi mai MPCB ki chairman orakhiba ex MLA terminate tawgre Hausa ki matam da orakliba ainga sa amasung akwai bagi phibam ga hakthena na mari leina badagi Ministry of Environment and Forest and Climate Change amazong Manipur leka ki mirip makada lingkat kiba MPCB ki chairman ki pamunara padagi role ki matung inani aduna lengak nangam double leite abagi thawongta hana dagi chairman orakhiba mi amanam dona faidalaga lokthokina bagi termination order thokre Manipur leka ki migedagi kumja lising ani kun mathoi ki July nifanda additional chief secretary Forest and Environment na thokba order ki matungina July kuntra lising ani kun mathoi dagi auraklaga July kuntra lising ani kun kamari phopo Manipur Pollution Control Board MPCB ki chairman oiki ka Laisram Radha Kishore sahi umpo ka manga apopa lai ki raba Elnidai kaino thongkha makhali kai board asigi chairman oina appointment pe ki bane Mako board asigi chairman oina kan ki ba matam dam hakomja lising ani taraga tari da phang thok pataraga mathoi suba Manipur Legislative Assembly ki Mikal da Bishnupur district ki oina Assembly constituency de ki BJP ki ticket ta mai paglak to na MLA oiki bane Aduga handak February amasung March ta tangka gani thokna pang thokiba taraga ni thoi suba Assembly Mikal da so Mak party asigi mirip koina Mikal thengna ki bane Atuba Mikal asigi result lak thorak pada mak maiti hob khiba ga loina na mai pagla khiba BJP ki apun ba MLA kuntra gani thoi ki manung dage MLA tara the board agency society na singba ki chairman na singba makok thongbo thaupu bo sing pham thindo khibada Manipur Pollution Control Board ki su anoba chairman oina wabagai Assembly constituency dage BJP ki ticket mai pagla khiba MLA bo appointment pe rakhibane Yurako bo Economic Times Employee Excellence 2022 oina masa kangre
लेबाक असगी ममिंग लेरब पाउसे इकोनॉमिक टाइम्स न सही असिदगी हान बोइना लेबाक असगी मसक मंगल नाइबा कंपनी सिंग खंगलगा इकोनॉमिक टाइम्स एम्प्लॉई एक्सीलेंस 2022 ओइना साखंगबदा यूनाको फाइनेंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सु यावरे अवनोपोक स्टेट सिंगी ओइना यूनाको फाइनेंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड खक्तम मसक खंगबगी साइटेशन अदु ngasi पुंगबागी गोरेगांव लेबा दी वेस्ट इन द पांगथोक इकोनॉमिक टाइम्स एम्प्लॉई एक्सीलेंस समिट की कनक्लेव मत थौरंगे चीफ गेस्ट ओइकिबा महाराष्ट्र की एमपी सोफ्रिया सोलेट की यूनाको की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इरापंदा की मुहत चिंतुना फाइनेंशियल सर्विसेज असगे डायरेक्टर के देफक अमसुंग डिपुटी जनरल मैनेजर पेपम दिनेशना लौगे चलिबा सही असगी अहानबो इकोनॉमिक टाइम्स एम्प्लॉई एक्सीलेंस हसी लांथोक पाहुबने डॉक्टर अमदी नर्स अदुना क्लिनिक चलाइरंबा मियोय अनि पुलिस न फारे मियोय अमन कंप्लेन तौरकबदगी सोरा कैथेंदा क्लिनिक हागलंबा सासिनबा डॉक्टर अमदी नर्स मदै मनाव ngasi चीफ मेडिकल ऑफिसर अमसो काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की अपन टीम न फारे पुलिस की बाउनहाई फारब सासिनब डॉक्टर अदुगी ममिंग एन नंदकुमार सिंह कवे अदुगा नर्स अदुगी ममिंग ना बेजेंटी देवी कवे मखोयनी असि मथै मनाउनी आधार कार्ड की मतुंग इन मखोयनी असि थोंगसु पाटुगी सांदोक पयुम अमद लेबनी अदुबा असिंग पयुम दे वापगाई कदाजित तगिनी आरे मियोय हमना कंप्लेंट तौरकपदगी थिगतपगी थबक सतबदा काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सोरा कैथेलदा जहुदा मॉडर्न क्लिनिक एंड जहुदा वुमेन क्लिनिक हाइना मिंगथोनबा क्लिनिक अमा सालाइरंबने मखोयनी बुवंग पोंग सतबदा एन नंदगोपाल असि माग मसाना हाइजबदा मेडिसिन की डिग्री पारबा अमदि माकी लोइनबी बेजेंटी देवीना ऑस्टेट्रिशियन एंड गाइनोकोलॉजिस्ट नि आदा सक्ताक जखे नंदगोपालना वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल की कुमजा लिसिंग अमगा चापन मरफुदरा तारेट के तोंगन तोंगन रजिस्ट्रेशन नंबर अनि पारमी अदुगा माकी लोइनबी बेजेंटीना असम काउंसिल पीबा सर्टिफिकेट अमा पाइरमी अदुबो मखोयनी न पाइबा रजिस्ट्रेशन अदुगी चपचाबा से सांगसिंग पुथोकना बाहायबदा पुथोकपा ngamkide क्लिनिक अदुदा थिगतपगी थबक चथबदा खुदोंग थिनिङै ओइबा खुलाइसिंग सिनरगा खुदोंग थिनिङै ओइबा मौंगदा अंगांग ओहेंदना थबक चथरमबने लोनना क्लिनिक अदुगी मनुंगदगी मखोयना करियमदा खंगदना इरंबा चागदा हिदाकसिंगी प्रिस्क्रिप्शन सिंग सुफंगले मखोयनी की मथक्त लोगी ओइबा एक्शन लौखनना काक्सिंग पुलिस स्टेशन द सिनाग्रे हारे स्कूल यूनिफॉर्म द गाड़ी थौरकपसिंग फानना बखानग्रे स्कूल यूनिफॉर्म सेलग इंजिन पानब गाड़ी थौरकवा महिरोई सिंग फाननब एजुकेशन एस की कमिश्नर एस ज्ञान प्रकाश न थोकिबा जेरोल मन खंगलागले जेरोल तुनाय स्कूल कैंपस वांगबदा महिरोई क्या अमा स्कूल यूनिफॉर्म सिंग निंथिना सेतन सथोक सिजन तौबा थेंगनारे मसिना सही नौरिबा महिरोई सिंग अदुदा पामदब थौदोक क्या मरुम थोगलगनरबकी मसाक ओइगने लोने स्कूल तमलिबा महिरोई सिंग असि अबन सही तरगनि पानगे मखादा लैबा गाक्तो होय मखोय एम्बर ड्राइविंग लाइसेंस पाइबगी अब लैट्री पुलिस डिपार्टमेंट की मेकेड यूनिफॉर्म सेतुना गाड़ी थौरप उबा सिंग निंथिना चेक तौबियो स्कूल की मतम लोइट्रिङैदा कैंपस की वांगबदा थोरकलिबा महिरोई सिंग असिबो लाक्सिन बंगमनबगीदमक स्कूल अथॉरिटी की मेकेदगी पेरोल खुदिंगी अटेंडेंस लौगदबने सादा हुमफुद्रमागा यौना स्कूल कादबसिंग मखल अमदगी एग्जामिनेशन सिंग द सरुग यानबा यारोय स्कूल की मेकेदगी आईडी कार्ड निंथिन इशू तौगदबनी ओजा मदि नन टीचिंग स्टाफ सिंग स्कूल की मतम लोइट्रि फाव स्पेस मनुंगदा लेग कैंपस मनुंगदा लेगदबने महिरोइसिना स्कूल न पीरिबा सना कंगलोन सिंग इनबंगमद्रबदी मखोयगी ममा पासिंग द पाव फावगदबने हायरे मखातारकबा अतोपा पाउदा बीजेपी न सेल्फी के हाबगी ऑडियो वीडियो एविडेंस लाई राघव सादा पंजाब द लेजिस्लेचर सिंबो पार्टी अमदगी अतोपा पार्टी अमद चोंगथोखननबा बीजेपी न होनबा ऑपरेशन लॉस की ऑडियो मसंग वीडियो एविडेंस अनिबक लाई हना आम आदमी पार्टी न वंगदोखरे बीजेपी न एएफी एमएलए सिंग द सेनपी की हाइकिबसिंग अदोगी ऑडियो मसंग वीडियो एविडेंस अनिमक अदो अखोइदा लै अखोइना पंजाब डीजीपी का उनखरे अमसुंग एविडेंस असि थागरखरे अमसुंग एफआर अमस थागरखरे आइना सीनियर एएफी लुचिंगबा राघव साथाना ngasi पंजाब गवर्नर अदुगा मायुकनाखिबा अमगी मरकता हाइके कारियमत वारुनु अखोइना लेमना खक तोगलोय अखोइदा एविडेंस पुंबा अदु लै अमसुंग मदु थुनमक फंगतोगलागनी हाइना एनडीटीवी द पीबा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अमदा मांगना हाइके तमथीरबा इचाउना सोकलबा पाकिस्तान द एंजेलिना जोली काइदौंगैदा मसिगा पानबा अमा अमकतो उखिद्रे पाकिस्तान की इचाउद अवाब तारबा मियोइ सिंग उनाखरबगे मतों बॉलीवुड स्टार अमसुंग ह्यूमैनिटेरियन एंजेलिना जोलीना आयनबा इंटरनेशनल की त्यांगबांगी अपील तौरदुना पाकिस्तान द थोकलिब इसिंग इचाउ की मांग ताकपसी क्लाइमेट चेंज की मतंग मालेम की दमक मेकअप थोकनदबा कांगसी अमनि हाइग्रे पाकिस्तान द ममांग द अमुक थोकिदबा मॉनसून की हाइथरखिब नोंचुना पाकिस्तान की अहम थोपगी सरुकामा यूनाइटेड किंगडम की चाउब मानब लमदम अमा मांग तागनग्रे क्वाइदगी नौब गवर्नमेंट की मसिंग मतुंगिना मियोइ इसिंग अमग सरुक रोम सिग्रे मियोइ मिलियन तरीत हेदमई मकई थादोखनग्रे क्या हमना कांगसिंगदगी गाक्थोकनरबा याउददा मतम खरागी खंगतप टेंसिंग द लैरी थंगनरबा असेंग इसिंग द ड्रगना सितोक सेंगथोकनरबगे फैसिलिटी सिंग अयम फंगदना लैरी मसिगा मानब असि हंगना कैदमगदा मफम अमदद उखिद्री अंड लिसिंग अनि तरागे
mang taningai oirbi isausik misik mina chawna thoki balising ani manga ki wa haba adugi awaba taraba miyoising unana pa Pakistan da hana su lakhrabi jolin haike ayang na khoi gi damak chap chana lebri aina tawbi yaba sing hena tawna da international community da taksile taxi accident da miyoni pan sogle Jammu amasung Kashmir gi Rajouri district nga si passenger poraga lakhiba taxi ma accident thok pagi thodok da taxi adu da tong lakhiba mi divan asokapan nangkhri ana sub division police officer SDB ona phangtorakle Iran da civilian kuntraga ni thoi harkre Iran da hijab upte ha pag mari leinana morality police na phagraba mahasa amini sikibagi matang da yaning da buladuna protest tobagi khongjang changse lakhiba asi thingna na pakhona bada Iran ge security force na civilian kuntraga ma thoi harkre are Iran ge miyam na lambi sorok da thorak tani human fundamental right amati human dignity ado ikai khumna ngak na sarpina na badaksen gre Iran human rights ki director oripa Mohammad Amiri Mogadam na haikibada lepa kasigi city kontra protest obagi khongjang changsili haibagi ipau phangba ngamle civil society activists amati protesters sing papak sina phagat khipagi tawtok laikre Iran ge wangtangba Kurdistan province da thangjana mitagi hanan bo oina protest tawba si auragi bane aroibada content sing asigi marui pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punama padaga jari channel sina domda kanarabadi subscribe tawi business subscribe tawi romoloinana like and share to wasu kawi ko namak po amagana thagajari